Burung merpati terbang melayang hingga sebentar di atas menara. Mari sambut Muharram dengan riang. Pawai ta'aruf mempererat persaudaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bid-da'wah wa tabligir risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.